Pošao se ja, bola, posrat jutros, kad vidim, bola, kroz prozor, ko nekva kesa, bola, ono, doleti, ko na nekvo, ono, ribljo, dlaki, ono, zakačena, ono, što, gledam što, jo, bola, ono, gledam da nije loža, nekvo, i izbaci me iz takta, ono, prestaje mi se srat, ono, kontrom, ono, gdje me sad nađe, najdraži mi dio dana. Bratu, da si Nobelovac, da započneš neku priču ovako. Svak bi ovaj rekao da si ovaki i neki. Zamisli, majke, ti počet ovako priču, neku priču. I da je normala prihvaćana, on nikom ne smeta, moraš o tom pričati, da. Rekli bi ti, bola, ono, da si Nobelovac, rekli bi ti da si ovaki i neki, bola. A svak to non stop, ono, radi. A znaš kad sam se prvi put razočarao u životu, ono, da valja? Kad sam saznao, bola, da se i lijepe žene seru. Ali kad sam se drugi put razočarao po ovom pitanju, ono, zakucalo me. Kad su me Bosanci, bola, pošli ispravljati kako se kaže. Da se ne kaže pravilno kako mi kažemo, postrat se kaže. Nije postrat se, nego samo postrat bez se. Čuj, bez se. Ili nije, kaže, posrao sam se, ono, ko završna radnja, ono, obrisao se, ustegao se i sve. Nego kažu, srao sam. Pa kako se onda kaže, kad je taj određeni put, kad si srao, kad je već taj određeni put završen, kad je radnja totalno gotova, obavljeno. Kako se to kaže onda? Pa posrao se, valjda. Meni je to logično i svakom stara je to logično. A ako ćeš malo pravilnije, moraš reći posrao se. Normalno da želiš posrati se. Posrao se, posra se. Nikakve veze. Jer kad kažeš srao sam, to je obično da si prije inače srao. Ne pitam te za inače, jesi li srao. Evo, ja malo prije bila pričao s prijateljem iz Doboja i ne razumije ovu mostarsku teoriju nikako, pusti mi bila čovjek slušalcu. Nikakve veze. Zakačuju se samo. A isto u Mostaru, kad se kaže srati bez se, znači samo srat, to znači da neko šuplju bila priča, ono, dumine valja, ono, nije ono, sere, ono, laže, o tome se da, to je razlika. Ako samo kažeš posrao sam, bez se, pa po meni bi bilo logično pitat po čemu. Kako ko voli, brate, manje više, ali što ne bi mogla neka priča početi ovako, majke, ono, puđeš, ono, pošao se ja poslat jutro, kad odeš, što bi to moglo biti? Neko kaže, ma nije po bontonu, ono, nije udureno. Ko je bila bonton? Papak neki osjetljivi garant, neki je Francuz bio, što je bonta, nije po bonton, pa to, nisam se i to, a uša, bonta, uša. Ja mislim da obrukavanje ljudi u slučaju priče o govnima generalno uzrokuje nedostatak bola jezičke upotrebe tih izraza. I otale proizilazi bola nesaglasnost poslati se sa se ili bez se između Bosanaca i Hercegovaca. Izrazi bola zahrđaju ako te ušutkivaju od malih noga. Zamisli pismenu vježbu majke u škole da sam nekad birvak pošao pisati, počet, ja sam se jednog jutra pošao posrati i odjednom vidim da je uletilo nešto, odmah bi ti kjecat dali. A sve pravilno, gramatički, niđe patske pravopisno, nikako. Kjeca dobiješ. Bile bi kritike, mogo se izostaviti taj detalj, što baš reći. Što ću ga izostaviti, ba? Što ću ga izostaviti? Ako je taj detalj, bitan upravo služi priči, taj detalj, što ću ga izostaviti? Nikak, ne znam. Sjećam se prijatelj jedan u Baškom polju na moru, nije se mogao 10 dana poslat nijednom i pošao ga crnjak, faća zapalili, mi jednom pošao ga, jednom crnjak faća kjare, pun sam govana, čovječe, pun sam govana, kjare. Ako mene pitaš, sranje je prelijepa stvar, majke, mislim,
To mi je inspiracija da kreiram nova govna i većinu dana mi je to najupečatljiviji detalj bila dana. Pogotovo 2020. i 2021. godine. Pogotovo 2020. i 2021. godine.